Ecekeylerge çok rahmat sizlerden emgeyinizler bilen şunu жүрөбүз да. Rahmat sizlerge. Кымбаттуу бүгүнкү санасыздагы мугалимдер, бүгүнкү майрамыңыздар менен касдаштар. Барыңыздарга рахмат. Биз сиздердин ушинтип келип отурганыңыздар үчүн рахмат айтабыз. 86-лар барсыңарбы? Бүгүнкү күндү көңүлдүү өткөрүп, бири-бирибизди капа кылбай, бул күн эсте кала турган күн болуп кетелиби? Дагы бир жолу так этейин. Өзүмдүн классташтарымды ушул дагы Bana ders olup, işinlerge ilgilik, ömürler teşvik olsun. Aylar eceler sizlerge daha çok rahmat. Dostlar, hallo dilek aytmışlar olsa, canlı versin. Özüm adımdan bir kadar kalıp geldiğinde şoktan tutmayın sizlerge. Bugünkü keçenin sebepçileri 86. yılda kızlarım bugünkü 20 yıllık yubileye girmeden tutuktayız. Muhalifler kolektör hatta tutuktayım. İşinlerge ilgili çındır solu, vakit alay, bağlı, çakalı olup hiç kaçan oğruvay, şunday şanlı olup oynayıp gülüp yürüyorlar. Buna keçede okunu bütüp, her kimin özündün turmuş yolu aktarın, bununday kılıp, büyülü olup, bana çakalı olup, buna hazır bizge okşap çok büyülü olup, çok büyülülerin neyisi olup kelip oturasılar. Selerdi büyülülerine vakıtlarına çın desi olup, baldarına hiç kaçanı oruvasın, özüngör dağın oruvağıla, kayerde жүрсөңөр dağın, aman boğula, şunday kılıp, jakşı bir-biriňerdi sıylap, şunday жүрөгele,
Allah'ım nasip kılsa dağın 30 yıllıkta da şunday katarımızı bozulmay, şunday yolumuzga Allah'ım nasip kılsın. Assalamu alaikum bugungi bayramning qatnashchilari, hurmatli muallimlar. Aqldan sevilgan, qarg'ondan muallimlar, doim shu yashowda bor bo'lgandan muallimlar. Hurmatli yana meni suyukli o'quvchilarim, o'g'illarim, qizlarim. Bardinglarni bugungi bayramlar bilan qutlayman. 20 yillikda sizlarga egenmen sog'lik, uzun umr, yurlib baxt tilayman. Qanday maqsad tilak qilsalar, o'limdasin. Bu qizlardan yaxshiliklarim teng ko'rdilar. Bardinglarni yaxshi ko'raman. Bizga bergan belayinglar uchun rozi bo'linglar. Rahmat. Бүгінгі байрамыңар құтты болсын. Көңілді көргілі. Сіздерге осы 20 жылдық юбилей көргендердің ең алдыңғы олары десек ақыл бар. 20 жылдықтар. Мына ақыл баштап, şu мектепке жақсы идеяны баштапсыңар. Бұлдағы сіздердің барлығыңарға кешірім. Барлығыңарды осындай барлығыңар жасалып daima ушундай ийгиликтер менен, ушундай мактоолор менен жүрдү. Мындан кийин дагы 30 жылдык, 40 жылдык, 50 жылдык, 60 жылдык, 100 жылдыкка чейин юбилейлерди өткөрүп, дайыма ушу ден соолукта ынтымактуу жүрө бергиле. Бардыгыңарга ден соолук, uzun ömür, бакыт каалайбыз. Дайыма бар болгула. Эч качан кутарыңардан кеминбей, дайыма ушинтип ынтымакта жүрө бергиле. Tileklerdi aytып, ушул калуу тилектерге баардыгыбыз кошулабыз. Мен да силерге айта турганым, бүгүнкү байрамыңар кут болсун, өмүрүңөр узун болсун, үй-бүлөңөрдө тынчтык, аманчылык болсун. Бул кыздын сыйын көрүп, балпайган чоң эне, балпайган эне болуп жүрө бергиле. Мындан аркы ушундай байрамдардагы көптөгөн байрамдарды өткөзүп, ынтымакта жүргүлө. Силерге biz ушул кандидаттан ыраазычылык билдиребиз. 20 жыл болсо дагы окуткан бандерди эсиңерден чыгарбай сыйлап, сыйга чакырганыңар үчүн чоң рахмат силер балдар. Аман болгула. Урматтуу мугалимдер, жамааты, жана бүгүнкү 20 жылдык юбилейдин ээси болгон Алмончоктой тизилген кыздар, жаркыраган балдар, ушул бүгүнкү майрамыңар кут болсун. Мугалим мөмөлүү дарак дейт. Мына ушул сөздүн ээси бүгүн силер болуп турасыңар. Биздин мөмөбүзсүңөр. Ушинтип жадырап, жайнап, жаркын, куунак маанай менен бекем ден соолукта үй-бүлөңөрдө бактылуу ата, бактылуу эне болуп жүргүлө. Биз силер менен сыймыктанабыз. Ар дайым бар болгула. Менин алтындай болгон уул кыздарым. Бул каалоону агайыңар жана мен тартем. Дагы бир жолу майрамыңар менен жыйылган. Сіздерге дагы чоң рахмат. Биздин сыйлоого келгениңиздерге. Сіздерге дагы вакытта эч качан оорубаңыздар. Бизде дагы Кудай кааласа 30 жылдыкта дагы ушундай келип жүрө бериңиздер. Рахмат сіздерге. Ana deyim Ezekeyler, ağaylar, sizler benden izlerken sürekli çıkmaysa ama şimdi canım. Yok. Az sürekli çıkmayalım fotoğrafı. Sürdüm,
Заказ болот алдым.